rongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Ngai are mā, ngai rahi mā, o tira ngai Taringa, nau mai hoki mai, ane ki te punua pā o Taringa, e whakapau atu nei i te pokapū o Taringa. Arā, ki te wānanga o te roa atu i te bustling metropolis o Te Awamutu. Piki awa. Beep, beep. Oh my God, I just need to put it out there. I won this bombing competition once. Total fluke. Do you know how to bomb now? Do you know how to Apparently I do. Did you do it on purpose or was it a fluke? It was a fluke. But I won. And because I was like, so no, I don't know how to bomb. They're like, just jump and like lean back and tuck your knees in. And I was like, okay, done it. And then all the boys were like, I thought you said you didn't know how to bomb. And I was like, I don't. And they're like, the water's still hitting your head. Well, you can't be from Whakatane and not know how to bomb. Where was this? Was it the Whakatane Aquatic Centre? Yeah. See? It was a proper competition too. Yeah. Yeah, anyway. Oh, shame you fellas from Whakatane got bombed out. Well, yeah, me moho te wahine ki te pera. Yeah. I mean, I'm not a great bomber, you know, but my cousins, they lived for it, they died for it, even I tēnei. Yeah. Pai pake ke tanga o mātou, when we sort of done the awa and there's a group of us, the bombing competitions will start. Yep. And I remember, iau e ohi ana. Because what's the bomb everyone talks about now? The manu. Manu. Karehe manu. Staple. Or staples. Gorillas. Gorillas. You're a man if you can do a gorilla. Storm me aiki etahi. Yeah. But a gorilla, yeah. Especially if you can do it from a height. Oh, yeah. Hey, It's hey. timing. It's timing. And then the mangiris came in. Mangares, yeah. That's what we used to call manus. Yeah, Mangares. yeah. So manus are mangiris. Eh? Yeah, manus are mangares. Mangares are Yeah. manus, and some people call them whoopies or whatnot, but... Yeah. Yeah, interesting. Nah, yeah, there's a few things I look for in a woman, and one of them is cooking, cleaning, and bombing. Oh, Lindley, eh? yeah. You do the bombs, splash. he drops the bombs in. Yeah. She cooks and cleans. Nau tēnei kōrero i aratake ki reira. Yeah. What? Toia tātou ki raro nei. No. Yeah. No, but e kōrero pai. And, funny thing, and Kazi, if you're watching this and listening, years ago, before the internet, I me mai taku cousin, a kere. He goes, you know, they could make a series, a TV something. Yeah. About me. And they did, eh? Yep. Named. In the end, yeah. Yeah. Well, nā te ipurangi pērai. Ai mihana kia koe kere. Kere seemed like the crazy cousin that would do I'll do it. From the You were highest ahead point. of your time, cuz. Ahead of your time. Yeah. And pohotu. Koina tā tātou kupu. Pohotu. Pohotu. Oh, Koina te, he kupu oro tērā. No te oro o te... Potu. Popu. like the So guys. pai ake te pohotu I te Yeah. manu. We're going way back in te whānau. So koene te kiwaha. I forget that there's a fix there. You get Yeah. Yeah, and I go back. Because I know you listen to yourself. No, I cringe. You go like, Nah, but say when we something do go back, I'm like, oh, that's right, we've got these little sound effects. yeah. So, too late e te iwi, and all it means is, Too late. You've missed it. too late, you missed it. Too late, you must have. Yeah. And, who have you heard use this? Man, I can't remember the last time I heard it. Yeah. We've so, we've progressed well. Yeah. Right, In yeah. terms of te reo Māori. Yeah. But Yeah. these are one of the dimes of the 90s and 80s. Koena, and I think even before then, it's one I hear from a particular generation. Oh, yeah. No ngā paipakeke. So koene te o nā me tino rango neo I a Timoti. Aye. I always struggle to actually use it in a sentence because I'm in my head, I'm thinking like it's too late. So if I was to say, kei te tū reitia hau, like in my head, yeah. it's not adding up. Like E tika tau. Yeah. Yeah. He kupu Yeah. Pākehā tonu, te whakaro, eh? yeah.
Kare te pai kia kōrero whera, kei te tūreiti rātou. Yeah. Yeah. Engari, ko tō whakamahi is tūreiti. Tūreiti. It's a standalone, tūreiti. And I think e te iwi, sort of, koena te me whakakaha. Yeah, ai. But you can, and koene te pai ngō te tūreiti e te iwi, sort of, awo i taio ki te hui, engari tūreiti te iwi, ko me tuke. Okay, yeah. Yeah, and I'm talking to myself. Yeah. There. Yeah, pai tērā whakamahinga o te iwi. Yeah. Tērā rānei ka tai mai koe, kei whea ngā kai, tūreiti e te iwi. Yeah, okay, yeah. Yeah. Whereas if I said tūreiti, doesn't sound right, eh? Oh, it leaves it sort of Hanging. Yeah, kei te iri noi ho te kōrero. Yeah. So on a scale of 1 to 5, so 1 is probably even. 1. Yeah. But, like the example I gave, you can pimp it out. Yeah. Well, you can think of 3 to 4. 3 to 4 and understanding in the context too, to use it. Yep. Kia tai rāno au ki reira, ka moheo au, koe te tangata tika, engari, tūreiti te iwi. Yeah. Okay, that was good. Tai rawa au ki reira. Tai rawa au ki reira. Ka moheo tūreiti te iwi. So, wait, hang on. Were you saying when you get there or you were there? I had already arrived. Right. Yeah. Before I realised koe ra tērā rawa. Okay. Yeah. Or as soon as I arrived, I had realised. Ko te soon as, tai tonu au. Tai tonu au, yeah. Engari ko te rawa. Rawa, like, sort of like care. Wasn't until I had arrived. Awa pērā te wairua. Yeah. Okay. Yeah, or... That you realised you were too late. Yeah. Yeah. Kei te tai mō that's how I got it. Ora wake ne ki te mō te. Yeah. So, ora wake au koe he taku hoa. Ne? So, wasn't until I woke up that I realised there sort of Yeah. my mate had gone. Hey, tūreiti e te iwi. Tūreiti e te iwi. We'll do a rawa. Yeah, we'll do another rawa. Yeah. We did a rawa, eh? We did a rawa. Yeah, we've spoken about rawa. Yeah. Did we do that rawa? Yeah, it was rawa and to talk about, ko tonu. Yeah. Kaupapa tonu. Yeah. Engari, kōrero hoki mō rawa. Yeah. Whakamahinga o te... There you go, MC Grandma. Yeah. Koe nano tētahi ki tō puka ai, kōrero rero mā tātou. Engari koe a tērā. E tūreiti e te iwi. There you go. And reminds me of another one. Sort of the same, but it's different. But it's kupai rarerare. Kupai rarerare. Kupai rarerare. Yeah. Goodbye, lollies. Do you hear that one? Yeah, I just thought it was goodbye. Yeah, it is. Yeah. But it's put the rarerare on name. Yeah, te rarerare. Kupai Te rarerare. rori. Yeah. Oh, well, kupai rarerare. Kupai rarerare. Yeah. And it can be said, I tuku au ia kumoni mā mere, pō mere. Pō mere. Sorry, mere, but it's you again. I tuku au ia kumoni mā mere chaki. Engari, I kōrero mai a hone, e harai e te tangata tika. Yeah. Mohi o rawa au, Mohi o rawa koe a. kōrero ke a kumoni. Ne? Tūreiti e te iwi, kupai rarerare. Pai. Yeah. Base. Oh my gosh. Yeah. Goodbye, rarerare. Again, that's another one you'll only hear from a particular generation. And iko nei, ka ki te koutou tātou i te kiwaha me te kirehu. Ai. From kiwaha a kirehu. Kirehu e kiwaha. Ko te kirehu ka noho mō tētai wā, noiho. Kare pū mau te noho, ka taka te wā ka ngaro. Oh. Tērā rānei e ora ana i Wahanui i tētai huinga. Ai. Ana he kirehu, ne? Engari, ko te kiwaha,
aua roake, Ai. tana ora, I roto I te kōrero. Yeah. Yeah. So kire who come and go. Yeah. There for a time. Yep. See, like one that was a modern one that you don't hear much now is Tūmeke. Wekeneru. Wekeneru. Ai. So it had its day, eh? At its day. It was sort of being, and I It suppose... was in vogue and then... Vogue. 90s. Yeah. If you went there, tū rei te teiwi. But, koera te tei. Yeah, yep. And there'll be some, like, e tei o te whānau, a te whānau panui. But then there'll be some, if you had a look... There's heaps. Yeah, there'll be some, one base says that the others don't. Yeah. Hey, so pērā te kiwaha. Yeah, tika tai. And it's good for us to sort of go back and revisit that. Kei pēnei koutou, if it says no tūhoi, that all the tūhoi use it. Yeah. No tainui, same I roto o tainui. Hey, like upriver, Waikato. Yep. Ko te e hake. E hake. Ah, Right, yeah. Mo te e hara. Yep. But you won't hear e hake everywhere. Ai, kia ora. And then tētahi, ore te mātou raukau maniapoto is pakeke. Pakeke. Mo te maro. Ai. Nā pērā yeah. te taitoke rai. Ai, pakeke ngā mai. Yeah. But not all of tainui say use pakeke like that. So yeah, interesting. Interesting. Yeah, so koe nā te reo. There's dialect. Yeah. Idiolect. Yeah. Idiolectual, kia ora. Yeah. So ko te idiolect, ko tētahi reo, momo reo no tētahi tangata. Ai. Oh. E tētahi rōpū. Yeah. Right. Pēnā hei tā tātere mō te hunga I puta mai te panekiritanga. He idiolectual. Yeah. Te āhua te reo. But we yeah. subscribe to a certain way of speaking and use of words and kupu Yeah. and all that stuff. Yeah. Ended up. Ended up. Yeah. Hare te whainga. And they're almost like, I guess, kini tētahi huinga, like a bit of a code. Yeah. You know, you sort of drop a word here and you sort of know, me marama, yeah, there. Yeah. Wa ia ka kōrero mō tētahi āhoranga I tōkapa, mō tai, ana te taumata, you'll have your little things. Yeah. Yeah. So there you go. That was There a you go. wānanga from Tūreti Tewe. Kupai rare. Pākere And komi. again, this is not a kupu episode. Every taringa is a kupu Yeah. episode. Yeah. Every kupu is a tikanga 101. Ana. Kia It's a bit matare of a ho once ma. upon a time one there Yeah, as once well. upon a timer. Ia te timer. Yeah. And they might not be here, but there's iwi o te wiki. Iwi o te wiki. Kia hauri ki te kaupapa. Ko ngā taonga. Kia ora. Roa te wā. Oro te wā. Yeah. Ka mutu, I tipakohia e mātou e tētahi kōrero, nā tēnei wahine I rongo nui ai, ka mutu e rongo nui tonu nei. I tēnei wā, ko anō hei paki waitara, mā ngā ngutu o te nai nei. Aha kua kua hia ngā tau e ngaro ana te kuia nei, te ruruhi nei, e kōreo tiana a Whaia McClutchie. Tai anō ke ka moe o ne, ko Whaia tana ingoa. Yeah, I just realised. Like, I thought it was like fire, as in, fire tata. Like fire, eh? Yeah, Fire. not fire. Yeah. Whakahua. You mate, actually, I'm going to have a chuckle. So one of my te tauku auntie, I moe taku uncle. Ko te taku uncle te Māori. Ko te auntie e hara I te Māori. Oh, let's call her Cat. Not my auntie. So my auntie says to me, guess what? My daughter's teacher, she's got a funny name. And I says, what's her name? Fire Cat. And I go, I know why she thinks it's funny. Why is that funny, auntie? Well, Fire Cat? Like, Fire Cat? And I'm like, how do you spell what you think her first name is? Yeah. F-I-R-E. I go, it's not that. Oh, isn't it? I go, no. It's W-H-A-E-A. Fire. Fire. And her name is Cat, and fire means teacher or
Te me. And it's with a K. Yeah, and she's Miss like, Cat. Oh, every time I thought to about, I have a little chuckle, and I've met her and I chuckled. Okay, well, lucky you didn't ask your parents why they named her Whaia Cat. Yeah, why they name it Whaia Cat? Do you remember Whaia Cats? Yeah, I remember Whaia Cat. Oh, we've all had employment we're not proud of. There's always, it's always the last place still open. Yeah, it's the last place still open, yes. Hey. Anyway, kia huri kia hoki kia Whaia McClutchie. Aye. And she was famous to many, and to some she was infamous. And, ma koutou ia e kūkara, e me kare anō koutou kia rongo koe te kuia nei. Kare anō pia koutou kia uru mai ki te ao o te whai kōrero, me rāhuatanga. Engari, heri te tonu te kōrero tia o te kuia nei. Aye. E o nā iwi ake, o tira e ngā iwi katoa, me taku mohio toru noi hopea, te hunga e o rāna i nānei, i ki te rā i aia. Aye. E mahi anei tāna mai. Aye. That's what I know about her. Tōna mana. Standing and speaking on the marae, where at the time, maybe even at this time, it can be quite contentious. But holding her own, even knowing that she, e tika ana tēnei kōrero, nāna te ariki nui I whakatau. Aye. I te, yeah. And it's interesting because ko rongo au I te backstory, and I would have been 10, I think, or younger. No, I was younger. No, I was 10. When I haere te riki nui, ka whaia ia e tainui ki te tahirau ngātau o Prourangi. Matatini. Aye. And anyway, there'd been some kōrero about between, amongst Ngāti Pro, how they would address her I runga I te marae. I te mea, me kau anu tonu. Ana ko nā kupu I whakamahia e rātau. He kau anu. He kounga. Ki te wahine, pērara wa te nui o te mana. Aye. And they addressed her as te puhi o tai nui and other honorific words as such. But kare tētai whakamahi te kupu kuini. Oh, cool. And koe rata rātau whakatau. And the interesting thing to me is that many who sort of, I guess, supported te ataringi kāhu kia tū hei kuini e toko whāpea. Toko ono no te tai rāwhiti, engari toko whāno Ngāti Porou ake. And I think, wow, nā Ngāti Porou ia I whakatu. Whakakuini. Yeah. I taua tūranga. Anyway, so I've heard about a backstory about the kōrero. And e te ona kai kōrero Ngāti Porou te wāne e kārongo I e rā kupu. Kia kingi tū heitia. But te tainga o te ariki nui ki te marae ake o Whaia, and I've seen the video. Aye. She goes, "Eti Queenie." Aye. Yeah. And she's like, "Nah, I'm gonna call her Queen." Yeah. And so nāna ia e whakatau. And I rongo nui ai ia. Wā, tētai hona take I rongo nui ai ia, ko te tūnga ona ki te marae o Tūranga Waiwa. Aye. Oh. Aye. And I think I tukua ia kia kōrero. Ki te mahau o Mahinaranga. Oh, okay. Oh, okay. Yeah. Like at a podium style or... Wow, ki te tikanga, nā kuina. This is where I sort of have my own deliberations about nā tikanga a oku iwi nei o tainui. Because e wāte ana te wahine ki te tū, ki te kōrero, me ia kei raro I te mahau. Yeah. Te pīruru o te whare. So koera tētai o amata kupu ko te pīruru. And I think, wow, other than te pōwhiri, when else? Hea te wā tika. But if there's anything happening at the pā, e mohe anō mātou wāhine, me haere ki te mahau. Yeah. Oa, ki te pai I raro I te tūnui. Aye. Te pīruru tonu, engari kaua ki te ātea. Yeah. Koera ngā tōu. Kia ora. And I've had a few different versions of what happened, and then I think, oh, are you talking about the same thing? The same kaupapa? But
Tētai iwi huri tuara. Ai. Yeah, no, nah, I think they left. I tui huri, ai. Yeah. Now, ko taua iwi rā, I tai ki te uhunga o Moana Jackson. Oh, yeah. Iau, I mātaki noa au, ki te ake mehe te rā iwi, ka wehe. Ka wehe anō. Yeah, but no, I noho. And I was texting them later, I was going, oh, while they were on the marae. I was going, Whala. Stirring. Yeah. I was going, hey. And they said, no, they had a hui before. They went on and they whakatau rātai ka noho tonu. Yeah, so I thought, boring, so I switched. At least you're honest. Yeah, and anyway, so that was one, and then Wharehuia told me on what tētai wā, he was in the ope, and he said that I mātātua tēnei, and Whaia was adamant she was going to get up. Yeah. And tamai te maro, o Mangahānea, and I kaha tamai te hoki mai ki ngā kaupapa kingitanga ki rongo tūranga waiwai. He was part of the kotaitanga movement. And he said, what did Wharehuia say? He said to Whaia, ko hau ki waho, ko koe ki roto. He says, okay. Yeah. So he did the whai kōrero ki waho, and then toa pōra, te pō mimi, nā whaia ngā kōrero. Ki rō whare. Yeah, so that was one. And then another one, he said, there was somewhere, and she kept getting sat down. And she karea I takahi te kupu a te iwi, nā naia I whakanoho. Anyway, she went to get up I te wharekai. And I think ko te poroporo aki. Tūtonu te koroheke o te maraira ki te, whakatūpato I aia. And she launched into, please release me, let me go. And koeira tana huarahi ki te whakatakoto I ana kōrero iti nei. And another time, see, I've heard heaps about him. I've heard, yeah. I taia ki te marae o Wairaka. Koia. Whakatāne. And she got up and I tū tētai no tūhoi ki te whakanoho I aia. Ka mea, ka reu haere mai ki te kōrero ki a koe. I hamareu ki te kōrero ki taku tupuna. Ki taku tupuna Wairaka. Kia Wairaka. And I haere ki te, I think it's te aiawha o te amorane. Yeah. Ka mihi ki aia tonu. And had a conversation. Engari roto I tana kōrero rero. E mihi ana ia. Ai. So krewa. E krewa. Yeah. But he momo. Tētai atu wahine ki te rāhau. And this is the only woman I've actually seen. And while I wasn't on the marae, he oka wa te hui. I tāmaki mātou mō ngā manu kōrero. And I noho mātou ki ngā tapu ai. And ko te kuia nei, te taina tuakana rānei o ngoi pe whairangi. Ko tana tāne no ngā pui. And I tuia ki te mihi. And I would have been 15. And I thought, ooh. Because ka rongo ko e tai wā, ka moe ka, koe nei te wā me tū te tāna ki te mihi. And years after, I tētai wānanga I te kōrero a Timoti Mona. And I said, I met her e ngā tapu ai. And he said, yeah, koia te tehi wahine I Kāki te tū. Kāki te tū. Yeah. So, I don't want to call it a debate, I'll call it a discussion. Mo te tua te wahine ki runga o te marae. And I tēnei wā, kia huri ki te whakarongo. Now, Whaia is actually in an interview. So, ka mihi ki a ngā taonga, e puruana ki e nei taonga. Kia ora. And we're just going to listen to some of her thoughts. And then, yeah, e pai te rongo I tōna reo. Tika. Come on. Me whakarongo pi kari. E me ki nei rā e au. Hakoa kuwai o tātou. Ātua mai te atua, mānei homai ko ia tērā. No reira ka haere, ka pake ke haere. Ko whina ki te atua hei whakapakari. A koe re tunu tu wā. I maharatia ke me tīmata. Ki te tautoko.
ngā rangatira tāne no te mea kōruarua haere. Ki te kai huki te rā kōrero, te tāne me te wahine me haere tai. Anō reira koini te te heo ngā whakamārama mo te ahuatanga o tēnei mea i rongo tia nei. Tēnei ko he wahine kātū ki runga i te kōrero. E harai te mea he tūnau nā tihi, nā te wihi. Ka rongo ke koe i tihi o te atua, kātū koe, hako he paku. Ngeri hei tautoko i a rātau ko wehe atu. Hei kairiwhi rā i muri nei, mo te ahotanga o tō tāua Māoritanga. Pai kei te rā rerenga whakamutinga, hei kairiwhi o muri nei mo tō tāua Māoritanga. Māoritanga. Tino kupu te rā ki au i au e Kairiwhi. Kairiwhi o Māoritanga? Māoritanga, eh? Yeah. A Māori club. Yeah, Māori club. I'm in the Māori club. Kare, kapaka? Nah, I'm in the Māori club. Yeah, tika. Yeah. So, kei te kōrero ia mō, kei te taunaki ia i tana tū. Ai. Hey. And I like that, you know, he ngā wari, tana tuku. What did you get off her sort of sharing? I was just trying to like make sure I was listening properly. Yeah, I know what you mean. Yeah. I was like, So, you know. like the things that stood out to me were the way that she talks, like she spoke like really like strongly, like tau toko. And like let the end of their words just finish, like she just cut them short. Yeah. Not her, but I think that's how they all spoke, like how she said ahakoa. Yeah, ako. Yeah, he orite ki te whakahua i te taitoke rau. Engari he momo no te rā taipakeke. Hakoa. Yeah. But yeah, kororana mo tana tū o te take ka tūia. Yeah. Ka rongo I te ihi. Te ihi o te atua. Yeah. Tā Ngāti Porou mo te ahau, engari he kupu anō, tāna. Ai. But you know, you were saying you were listening intently, e whakaro ana, ko hau hoki tērā. Moho tēnei taringa ki te reo. But I need to listen because she's got the twang. Oh, man. Right, yeah. That's beautiful. Yeah. She's something about Te male ruarua. and female working together. Yeah. Haere ngātahi, mahi ngātahi te tāne me te wahine, te ruarua o ngā tāne. Yes. And e tika ana tērā, I think she came from a time, Yeah. and it's not to glorify or to justify her stance on things, but no te wā, te korengo o etai hoki mai I tā wāhi, te pakanga. Hey, we have to remember I don't know if any other word, but the decimation of our taumata. The whole generation, pretty much. E parekura. Ai. Parekura nui te rā ki te we Māori whānui in so many ways. Yep, absolutely, yeah. Yeah. We might have time to, and I didn't pick it up, but and I'm not sure if it's actually on there, but I did find Poroporaki from Mapirana Mahuika to her. But I remember reading, I think it's his thesis, or part of, on te mana o te wahine. And I think it's te mana, I might be te mana wahine o Ngāti Porou, koutou, e makoutou anua tiro, and whakahe mai ai me e he ana tāku. But he does go into e hara e te wahine nui ho. Yeah. Ei. He momo. And koe rā nā kōrero. Ko kōrero mai e te iki au. Nō reira mai, nō Ngāti Porou, nō te taira awhiti o. Kei pēnei mai, katoa nā wahine hetu ki te kōrero. But, he pērā no te tānei tō noa. E hara e te tangata nui ho. Atu ki te kōrero, te whai kōrero. And we have talked about it, I Taringa. But now it's a matter of necessity. Yeah. Metu. Yeah. Well, there's
Yeah, I don't want to get into this because we've got so much to listen to, but tāne mohana ki te kōrero reo, kōrero ki I te reo, there's almost an expectation. Right, yeah. And just this morning, my Lynn and I were talking about some really well-versed people who aren't public speakers. And so, yeah, saying just how not everyone should have to speak, and then there's some that are really born to, o koina te momo. Me kia ke rā, he ruarua ngā me pēni iaua, I hou ki o te ngā whakamātautau, I werau te. Mai runga ki raro, paukato I te. Nā he me whawhai kai tā, ka putā ke au, Whaitere, I waho I te rā māwiwi. Nō reira tunu taku tīmata tanga mai, me ki rāu, I whānau hou au. Whakarere ake ngā o mahi, o te wā, a tātou kanikani, a tātou whākākau, I tangohia I aua ko humai ko tēnei. O tira, he kore tere I au, te wai hoke, te kau mātua e kia nei, ko hori kēti, me tāku whakapono I au e noho nei. I noho e he tamaiti, omo mai te motu, I te mahi ngā mahi hapa, nānai, I puru ki roto I aua, te wahanga anui, te mea mauni I aua. A koe era tunu, ko te karakia, ko te tangi kiaia ki homai, he ahuatanga I roto I ngā kōrero, I roto I te huri, I roto I te tū, koe ni katoa rātou. Nō reira, kāre pē ki te atou, tētahi whakamāramatanga, te homaitanga ki au o tēnei mea. Ki te koroane ki a hori kēti, koe ni tētahi o ngā mea, me ki au I homai e ia, ki au I mua I tana matenga. There was e mea whakamātautau ia ana kaumātua. Te ahua nei, ai. Ai. E hori kēti anu. Hori kēti, ai. Moe koe ki ai, o rungo koe I tāna ingoa, hori kēti. No. He rongo nui. Norota mai a koutou, but he spent some time here too. Oh, yeah. E noho e mga tōtō mo tētai wā. Oh, sure. Ane noho rāwa ko hinare tu whāngai, whakawhiti karaki ai. Ah, yeah. E nā hori a henare ako ki e tai o ngā karaki a mātātua. Kia ora. Yeah. See, we can do that. Just saying. Yeah. Engari me tika te tangata. Tai hoa, ai. Yeah, me tika te tangata. Ai. Pari noho I mga tōtoa nei. Oh. Te taiwa, and I think, I like she says, I don't know, kōrero, he tamaiti omo mai te motu. Yeah, omo mai. Yeah. We win all around, eh? Ai. Yeah. Kare mua me koe te koreua ake o Rikirangi. Yeah, a hori kēti. Oh. Yeah, gauge. Oh, Yeah, kēti. Yeah. No rāwhi oro anō. O nei pe, ai. Yeah. Pari whai wāhi nui te aho nei a whaia ki aia. Ai. Kia marara koutou, koetai o nā kokoru. O te tairāwhiti me ki o Ngāti Porou, he ringa tū. Ai. Koetai he kaha ke ietei. Ko te whānārua taupare te rā takiwā, tōna wāra e kaha te ringa tū ki reira. And, so I whai wāhi atu Whaia McClutchie ki ai. And I like she says, what does she say? Ngā mahi o tērā wā, or something, eh? Yeah. And we all know, if you don't know what she's talking about. Ngā mai kani. Yeah. And then when she says, ngā mai whākaukou. Hey, man. Go back and listen to it in your own time. Okay. Good to, look that word up. Okay. Yeah. What, the whākaukou? Yeah. I actually want to whip my phone out and text it on you. Yeah. Because I'm thinking, am I hearing it right? Because te rāpea, ia e tope ana I wana kupu, e roto I te rerengo o te reo. Whawhai kaita? Yeah. Ei. He, ahi... Yeah. He whawhai ahi kaita or something like that. Yeah, that was ahi. cool. Yeah. I was like, oh, man. Tērā whakamahinga o te kaita. Kaita. Yeah. So, yeah. Koina tētau nā kupu, I like to drop in there. Yeah, that's te no Ngāti Porou. Mea pai tunu he mea he tunu.
Hini nano he whakamārama māku. Te nui o ngā wā e tū anau, ka te heo te tūru te ahotanga wahine. Engari ka tikina tau te rā koro, hana tū au ka whakatāne i au. Nā wei ni te wagorero. Ai whānau mai e tēnei muka o tātou, te utanga mai rā o te waka rā, ka hoera, ka hinga, te nuinga o ngā teitama o runga i te waka. Ka karanga rā te wahine rā, hana tū au ka whakatāne i au, nāni kau e te waka, ka au ki te haki. Nō reira, mo te ahotanga o te wahine i te tū, he tika tunu. Ko te waha kuku mo te wahine, ko mua i te marae, ke pātuna reo, ke whakaike ngā rangatira. Nā ka kia te rāhuatanga o te wahine, ki te tūrunga i te marae, heure tārewa. Engari, nā roto i te wā i neini, e ki ana te kaihanga, ko taitatau neini, kei roto i te wā o te noa. Nō reira koe ni te tei, ko marama kai tā, o te ahotunga ki au ki te wahine. Ngā wā katoa, e rongana o tohu tinana, ariariana ki te tinana o te tāne. Koe re hoke kahara ki te porowhiu, a kua kuwairanga tira. Ka re rau e mataku, ingeri ko tatua a ka wehia. Pretty cool. That's pretty cool. Yeah, that's gangsta. It's gangster. Koe nā noio. I haven't heard that. I only listened to the first two. Yep. What did you get from America? Basically, she was like, she had saved the sinking waka of Taitama Yeah. and whakatāne herself. What's the did you hear how the kupu I muai tērā? Because that's very Ngāti Porou. Oh, yeah. Like, Hanatu. Hanatu. Hanatu, okay. What does that mean? It can be karawhiu. I te ki te karawhiu. Ka hanatu ka haere. Ke going. Get going, yeah. Whanatu. Yeah. Te nuinga. Yeah. Like, would you sort of like... And use hanake it is the other one they like use. Hanake. Wake, kind of. Yeah, sort of. Yes, okay. Yeah. Hanake is the other one. Ah, Whanake. yeah. It's almost as if she used, and mā koutou Ngāti Porou te hunga mōhio, e whakatika mai. It's almost that was used in context as of I mate au ki te whaka pane au ia hau. It's like I had to, or was reluctant to, or I went and got up, went and up to. Yeah. So we're bereft of the voice of the interviewer. Yeah, and the questions. Kare mata I te whakarongo ki ai, we going straight to nā kora whaia. And yeah, pēnā o ku whakaro. And she's just kaita with maramatanga i. Yeah. Maramatanga kaita tērā. Yeah, maramatanga kaita. Yeah. So he mea whakakaha. Yep. Yeah. So, well, that's a big, yeah. Wow, cool. Yep. Some gems in there. Some gems, all right. And then the last bit for me, why I'm saying she's gangster. What did you get? Yeah, and it's gone from my mind. Okay, Joe, can you play that one more time? Yeah, we're getting one more. Yeah, well, this one, we're going to go one more time for this one. And maybe this might be maybe we'll do one more and that's us. Mea pai tunu he mea he tunu. Hini nano he whakamārama māku. Te nui o ngā wā e tū anau, ka te heo te tūru i te ahotanga wahine. Engari ka tikina tau te rā koro, hana tū au ka whakatāne i au. Nā wei ni te wagorero. Ai whānau mai e tēnei muka o tātou, te utanga mai rā o te waka rā, ka hoera, ka hinga, te nuinga o ngā teitama o runga i te waka. Ka karanga rā te wahine rā, hana tū au ka whakatāne i au, nāni kau e te waka, ka au ki te haki. Nō reira, mo te ahotanga o te wahine i te tū, he tika tunu. Ko te waha kuku mo te wahine, ko mua i te marae, ke pātuna reo, ke whakaike ngā rangatira. Nā ka kia te rāhuatanga o te wahine, ki te tūrunga i te marae, heure tārewa. Engari, nā roto i te wā i neini, e ki ana te kaihanga, ko taitatau neini, kei roto i te wā o te noa. Nō reira koe ni te tei, ko marama kai tā, mo te ahotunga ki au ki te wahine. I ngā wā katoa, e rongana o tohu tinana, ariariana ki te tinana o te tāne. Koe re hoke kahara ki te porowhiu, a kua kuwairanga tira,
Kāre rāu e mataku. Ngeri ko te atua a ka wehia. Yeah. Heard something about areare, tōna tinana, ki te ahua o te tāne. So, like, she... I think she says ariari, eh? Ariari. Is it ariari? Mm. Oh, gosh. Wow. How te ariari? Marama. Oh, yeah. Oh, okay. Ariari ana. Yeah. Yeah. I don't know. Was she sort of saying that she, like, understands what it is to have a body of a man, although she doesn't, but the atua can... That last part, she's pretty much saying, I ain't afraid of nobody, but te atua. Te atua. Yeah. Yeah, but I think she uses wihi in the sense of respect as well. Okay. Yeah, both. Like I forgot you meant about her rangatira. Well, she doesn't... That's right, 'cause Kore she kau ana said wehi ki something. a rātou ingari, ki te atua ko e wehi ana. Yeah. Yeah. Or all of them, ka wehi ki te atua. And even she said, ngā wā o naini nei, Yeah. i tēnei wā kua noa. Yeah, kona. Gea kono i te kaihanga. So he whakapono tēnei kei aia te mana o te atua. O Right, yeah. mā te kaihanga i e manaki. What was she saying about being ure tarewa? Was that... Te mana ki te tū i te marae. Yeah. So koera te tātai. Yeah. Right. E kora nei mo. And that's her tātai whakapapa or... I think kora nei mo te tū a te tāne. Oh, yeah. Ai. Ko tōna mana ko te ure tārewa. Yeah. E pai ana tana mea i te tuatai, ka he tonu ana, e pai tonu ana. Yeah. Something like that, eh? Te ahua nei i pātai hia, te ahua te tū a te wahine. Yeah. Yeah. And I think, what I think she was saying when he goes, nā wai te rā kōrero. And she's actually just saying, reminding him of her tātai Yeah. from Wairaka, Muri Wairānei. Yeah. Ana, koe nei te kōrero, heke mai nei au i tēnei tangata, hana tu atu ki te whaka tāne au i a hau. Yeah. Well, that's my understanding. Right. Haunga tōna anō mana, tōna ake mana, tōna anō mana. Yeah, ko tana whakapono ki te hurai whakatokotoria mai ai e tōna atua. Ai. Yeah. So, yeah, kare tangata e wehi ai ia. Yeah. Right, yeah. Well, i oti aia tana CV te whakahua. I puta ia i ngā whakamātautau a te kēti, ko tana atua, ko tana whakapapa. So, I think in a well-versed way, she's going, these are my Yeah. Yeah. these are my licenses. Yes, my Yeah. credentials. These are my credentials. There's only one person or only one thing that will judge me. Yeah. So, yeah. What are we saying here? Whakaronga kia Whaia McClutchie. Hea tā mātou kia koutou wā. Hea tā mātou kia kau e ki mai ai whakai mātou o Taringa. We know, koere tētai kaupapa e rito tunu te hoki mai. Ai. E hoki tunu mai nei. Yeah. And I think, well, I know, in my lifetime, ka kite au i te kaha o te wahine ki te tū, i te marae. Ko ki te kētia, and e wānanga ana e tahi iwi, Yeah. kaupapa nei. Ko tū ke e tahi wahine ki te whakamātautau, Ai. i o rātau anō iwi. I think it's because everyone wants to participate. And because there's too many of one group doing something, does that mean the other group has to do it? Or is there a part in our society or te ao Māori that is missing why there isn't a group not being able to participate? You know what I mean? Ātika. You know, it's like everyone wants to drive the ship, but maybe we're not looking at the rest of the ship that needs Yeah. particular yeah. space. Or do we hold up Oratory
whai kōrero too far up above than some other things that we're looking at? Or is that because that's the focal point now? Yeah, tika. I don't want to say that no wahine can't, but I also want to say why. Why do they? Or why do we, you know? Yeah. What's missing if that's where we think that we can cram everyone's participation in it? You know what I mean? And then, and you know, this is something for us, tāne. Do we all need to speak? And you actually are great orator or good enough to. And just because you can doesn't mean you should. Yeah, exactly. And do our tuahine and whaia, are they ready to speak in terms of what we deem as oratory? You know, these are all just open questions that I ponder without any answers or tohu. Well, I like what you say about, you know, te aho o te kaipuke, the ship and whaiko, and as whaikoro o the whaukai. Aye. And I reflect on what Wharehuia said to me at the hui they were at, and when Tame said to whaia, ko hauki waho ko koe kiroto. Now, me koutou mohana ki ngā hui Māori, karepi te pēnei nāne. But, ngā kaupapa, whai kōrero is very, the puwhi is only this much of the overall kaupapa. I ngā pō i ngā wānanga, that's where the real discussions happen. Kia ora. Yeah. Hey. And now, you know, it was afterwards, I reflected on what Wharehuia said, and I thought, Tame was actually giving whaia, right, you're going to be the Giving you the real space. In the hui. Yeah. I roto i te hui, eh? Yeah. And tētai koro nei hana, maybe last koro nei hana, no, because he wasn't there, maybe the one before. Hei nui ngā mohotanga o tuku. Ko te tuku e moho ana te ao, ko ia tērā. Engari he mohotanga o na. E tai wā, e noho noa ana māua. Ia māua e kōrero noa ana, kei te rau mahara ia. And he was saying, he remembers i te koro nei hana. He has, te pōwhiri tērā, nā iwi, engari, ko te pō koea te tino hoa. And I said, oh yeah, okay, ai. Ka tō nā iwi, ka whaitiki roto te whare o kimi. And they were wānanga. Kia ora. E ngā pō. That doesn't happen anymore. Hey. And I'm thinking, nā ia koe kōrana mo te hea te missing parts. Ki au, ki awa. Koe raka tētei. Awa. We have these forums and what you call them, summits. Te ahara. Panels. Kare te takataka i era. Engari ngā wānanga e wā te ana kia tū te whare. Engari, ka tohu o tonu te ngā iwi ko wai o rātai manga. And ki au, that's something that's missing. And I think some iwi do it better than others. Like ki au, ko ngā rahi ingo te taitoke rau hei iwi kā ki te kōrero. Kā ki te pō. Tui ngā hui. Yeah, I remember you know, te uhunga o Irima. They talked about how they had a piki wānanga te poe mua. I tā mātai whakaeke i wānanga tia te matengo o tāhemi. And then other kōrero came out. So, koe ra tētai wāhanga. E whakaro anau ko mahue. I roto i ngā tūneke. Ki ngā hui. Nā te kāmera pia. You know? Yes, even, you know, I do. I won't say love it, like it. Te hangarau. Yeah. It likes us. No. Te teke norori. Te teke norori. But you know, nā te hangarau hoki i ngoi korea i e tahi atu āhuatanga. I māngere anō ai e tahi. So, I think we'll park whaia there. Yeah. I te wānei, she's given us quite a bit to consider. Yeah. And koutou, hi ana ki te rangahaua, o tēnā rangahaua. Find the kōrero, I think it's online. And I would, maybe another time when we do maybe a poroporaki feature, we'll listen to the Wanapirana mahui. Ka pai. Yeah, cool. To whaia. Because that's a thing, during that time where they... Oh, yeah. Like te mea I kōrero te kōrua mō kepa. Yeah. Kepa e hau. Yeah. Like it's
Yeah. Well, ko te reo irirangi i te rāwai. Ai. You know, everyone had radio, not TVs. Ai. Koe ra te thing. Ai, koe ra te thing. Yep, koe ra te thing. O te rei. Yeah. My grandfather, well, the only thing he watched TV on, and it wasn't even the TV. Was it TV? He used to hook his thing up to us, because the homestead didn't have electricity, so he put the tractor next to the window. Yeah. Hook it up to the battery. The battery, yeah. Start the tractor up, and yeah. Foot rot. There you go. There you go. Ngā Taonga, e mihi ana ki a koutou. Go to the Ngā Taonga. You can get a bit overwhelmed sometimes. I still go back to some favourites that we've listened to in some of our Kākā Wahanui, our Kawanga Whare, our Poroporo Aki series. We don't say enough about Ngā Taonga. Yeah. And you know, I just want to share, when I put a plug in, what's more than that. But māua ko nā hui haere ki a koutou. We had a wānanga with them. Nice. Tētahi māpu pai. Kia ora. Cool. O Ngā Taonga. And it was cool wānanga. And, you know, I asked some questions and got genuine answers and I rongo au I te wairua. So tēnā rawa te koe te katoa. Ia hei taunaki o mihi. And that's us. That's us, aye. Yep. And that's us. And that might be you. Wahine mā, bring it up at your next Marae committee meeting. Yeah. Oh, yeah. Kōrero kaitā tērā. Yeah, koro kaitā. Yeah. Maramatanga kaitā. Engari, he maramata kaitā. Aye. Rānei a koutou. Aua. Hanatu. Yep, hanatu. And just koe waiho, otherwise tūrei te te iwi. Tūrei te te iwi, kuru pai rare rare. Yeah, and for now, Kuru pai rare rare. Kuru pai rare rare. Hei kona.